Assalamu alaikum warahmatullah. Yeeɓiyankoɓe Nangue TV wode men ñalawma aljuma moƴƴo malaɗo sappo e jeeɗiɗi lewru men jeeɗiɗiru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom ɗe wuttitugol Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin juulal juma ɗo e wuro teddugol Madina Gounass leegal ina wiye Sifaw alhamdulillah rabbil alamin machallah. Machallah on jii juma jotka ngarɗuka tedduka machallah e leegal men Sifaw ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam en coyni omon ara kanko ni almami mo machallah omon ara machallah kanko délégation ko timmuɗo en mbi bisimilla mabɓe alhamdulillah rabbil alamin jetti bandiraɓe kala jaade no feewi musidɗo men Yaya Keita toon to Espagne jeeya wuuro no wiye Bagadaji diwan Tamba machallah kolliɗo kala e saaha ene rewndi ko watte ko ene rewndi juuɗal ngal machallah cewno ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam ko sihirno gueɗe makko no feewi no feewi no feewi gueɗe makko no feewi machallah alhamdulillah rabbil alamin Alpha belli machallah jarama no feewi Amadou Tidiane Sy welnere machallah ceyni mum ɗo ceerno Abdoullahi Ba goto alma meɗe Jumaka kanko wonɗo jarama no feewi ba alhamdulillah rabbil alamin ɗo ko mawnum Oumar May to legal Muzdalif mawni ko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam mon ara on mbiɓe Alassane Ly machallah ɓen gara alhamdulillah rabbil alamin eywa min joɗima de machallah min joɗima alhamdulillah machallah ceerno Bachirou ari alhamdulillah rabbil alamin ceerno ari ceerno Bachirou ari machallah mo juulnata juma ka hande alhamdulillah. نعم سيدي با يا مرحبا ما شاء الله. بني أرجو تشرب بني تيجان أحمد تيجان فت بيشغل بافل ngare benne ina waɗi place benne aleykum assalam wa rahmatullah yarama Touré machallah ngare Alhaji Ali Seydi Ba jarama de machallah yo bismillah jarama de جارم ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا دار لمن لا دار له ولها يجمع من لا أقل له إنما هي دار فناء وغرور ومصائب تنسي كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل حيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا الأحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب فاتركوا الغفلة فما بعد الحياة إلا الممات وما بعد الوجدان إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى ولهو الدنيا أشر وأشقى فدوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك
اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب Allah jaɓanen Jerrawi o Allah jaɓanen jaɓanen golle men moƴƴe fo o yaafo en pergitte men yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe fofof o yaafo en pergitte meɗen. Allah fewnu en fewnana en ɓesguji men yo Allah fewnu en fewnana en ɓesguji meɗen. Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal o waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani o waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu. humtana en haajuji men daguiɗi foof o humtana en haajuji men daguiɗi fofof sellina rafiji men o sellina rafiji meɗen yurmo o yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe juulɓe o yurmo o yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe julɓe jaccinana en ɗanniɓe men o jaccinana en ɗanniɓe meɗen ɓeydana ɓe toon newyaji keeriɗi o ɓeydana ɓe toon newyaji keeriɗi waddana ɓe hen ndenka o waddana ɓe hen ndenka kala gooto e men ɗo dillinta sababu ɗo kala gooto e men ɗo dillinta sababu ɗo ɗo dartirta arsigue ɗo ɗo dartirta arsigue ɗo Allah waɗan ɗum ɗon barke yo Allah waɗan ɗum ɗon barke waɗanamo ɗon udditare e yajede o waɗanamo udditare e yajede o waddanamo hen ndenka o waddanamo hen ndenka ɗum noon ko jooɗiɓe e ɗanniɓe fof ɗum noon ko jooɗiɓe e ɗanniɓe fofof
laartoɓe gande ɓene yo allahu newnu laartoɓe gande ɓene yo allahu newnu guila e qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi guila e qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi ɗi fofof allah waɗa hen barke allah waɗa hen barke wadda hen fahmu wadda hen fahmu hokka en naftorade o rokka en naftorade bijahi rasulillahi sallallahu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Allah moƴƴinan en ndungu o yo Allah moƴƴinan en ndungu o moƴƴina guese ɗe moƴƴina guese ɗe moƴƴina jahori ndi o moƴƴina jahori ndi hokka en naftorade o rokka en naftorade bijahi rasulillahi sallallahu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama dewle battaɓe ɗe fof Allah waɗa hen barke dewle battaɗe ɗe fofof yo Allah waɗa hen barke waɗa hen kawral waɗa hen kawral e pamodiral waɗa hen kadi deejre waɗa hen kadi deejre rokka en hen sagoji meɗen o rokka en hen sagoji meɗen ɓiɓɓe dañaɓe ɓe yo Allah wurno waɗa hen barke ɓiɓɓe dañaɓe ɓene yo Allah wurno waɗa hen barke taweɗen barkeji ɗi wayniɓe ɓene allahu newnu lawol wayniɓe ɓene yo allahu newnu lawol allah waɗa nden ka humta haaju allah waɗa nden ka humta haaju bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama allah junnan en gurdam ceerno meɗen yo allah junnan en gurdam ceerno meɗen waddanamo hen cellal e sembe waddanamo hen cellal e sembe o ɓooya ɗowde en e ardade o ɓooya ɗowde en e ardade en ɓooya naftude en e fewjande o ɓooya naftude en e fewjande en enenne ɓooyen naftorademo enenne ɓooyen naftorademo ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen moƴƴinde almudagal ɓooyen moƴƴinde almudagal ɓooyen ñeemtindemo ko suuɗi e ko feeñi ɓooyen ñeemtindemo ko suuɗi e ko feeñi allah jaɓana en almudagal ngal ayo allah jaɓana en almudagal ngal o jaɓana en fergo ngo o jaɓana en fergo ngo hokka en sagoji men e koye men o rokka en sagoji men e koye men e sagoji men e ɓesguji men fof e sagoji men e ɓesguji men fofof bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama sabi barke alqur'ani alazim sabu barke alqur'ani alazim barke cheikhana ahmad sabu attijani barke cheikhana ahmad attijani radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an اللهم صل على سيدنا محمد وسلم dokkondiren duwaw ceerno wiye en dokkondir duwaw ganniyoɗen hen haajuji ɗi fof biyeteɗo Ousmane Diallo ɗo e leegal he omo dañana ɓiɗɗo debbo e ñalawma he omo teddinira ɗum julɓe ɓe fofof yo Allah wurno waɗa hen barke dawol men yamirore koto guerte to jale juuɗe e huusinaji banggue funnague to banggue lawol misira to ko toon fuɗɗorte fatiha salatul fatihi لله رب العالمين والله جاب دعاء سيدي جارام دي سيدي جالو با جاما سام سيدي لو جارام با سيدي لو جارام سي جارام دي سيدي سي